Welkom terug, maats. Vandag gaan ons die h-woorde leer. Hi everybody, welcome back. Today we're going to learn a new sound in Afrikaans. H. Ek gaan elke woordjie 3 keer lees en jy herhaal na my. I'm going to read each word 3 times and then you can repeat after me. Hen, hen, hen. Hop, hop, hop. Hut, hut, hut. Hek, hek, hek. Hare, hare, hare. Hoed, hoed, hoed. Hemp, hemp, hemp. Hart, hart, hart. Huis, huis, huis. Haas, haas, haas. Hark, hark, hark. Haai, haai, haai. Harp, harp, harp. Hond, hond, hond. Hand, hand, hand. Hout, hout, hout. Hoek, hoek, hoek. Right guys, we are going to read a few sentences now. Ons gaan gou 'n paar sinne lees. Ek gaan eers lees en dan herhaal jy na my. Hier is die hut. Ek sien die hart. Dit is 'n hek. Kyk na die hond. Goed maats, nou kan julle die sinne alleen lees. Now read the sentences on your own.
I'm sure you could read all these sentences. You did an amazing job. Complete the following sentences by using words that you've learned today. Voltooi nou die volgende sinne met woordjies wat begin met 'n h. Baie mooi. Well done everybody. Kom ons lees nog een keer deur die woordjies om seker te maak dat jy hulle goed ken. Hen, hek, haas, hoed, hand, hop, hemp, hare, hoek, harp. Kom ons kyk of julle nou self die woordjies kan lees. Let us see if you can read the words all on your own. Baie mooi maats, ek hoop julle ken julle woordjies nou. We are going to play a little game now. Wat is die? You are going to identify what is in the picture. It starts with a H. And you are going to say the word. Wat is dit? Ja, dis 'n hek. Wat is dit? Dis 'n hoed. Wat is dit? Hare. Wat is dit? Ja, dis 'n hark. Wat is dit? O hoek, wat is dit? Ja, dis 'n huis. Wat is dit? Ja, dit is hout. Wat is dit? Ja, dis 'n hen. Maats, volgende keer gaan ons nog 'n klankie byleer. Next time we will learn a new sound in Afrikaans. Well done everybody and thank you for watching. Don't forget to share and subscribe to my channel. Please be safe and be blessed. Bye.